Ni amakuru aramutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, biri kuvuga yuko M23 yamaze kugoterwa by'umwihariko mu mujyi wa Bukavu ndetse na Goma. Muri Goma by'umwihariko igisirikare cya FARDC kirashaka by'umwihariko uyu mujyi wa Bukavu, ndetse biri kugaragara ko M23 yamaze gutsindwa urugamba urwo ari rwo rwose ruri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta y'i Kinshasa iri gukora uburyo bumwe cyangwa se ubundi, cyangwa se iri gukora impamvu izo ari zo zose zatuma ikomeza kugenda yigarurira uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye two muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bari kuvuga ko noneho igisirikare cya FARDC cyasohoye amafaranga menshi cyane mu buryo bwo kubaka igisirikare gihamye cyo kwirukana izi nyeshyamba ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bari kuvuga yuko rero cyasohoye amafaranga menshi cyane kikajya kugura drone nyinshi cyane ndetse zigenda ku muvuduko udasanzwe wo kwirukana kugira ngo bazabashe kurasa izi nyeshyamba z'M23 zakomeje kwinangira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro ndakanda subscribe, ugafungura inzogera, ukanda like, wangiza ugakora share kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bageraho 5 kuri 5. Nawe wamaze kubikora uruha agaciro ndetse uri n'amahirwe kuri twebwe, nkwaye ikaze. Biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mubare nibande ku mirongo y'urugamba, imbere ku mirongo y'urugamba itukura. Mu minsi yashize hagaragaye abasirikare batari bakeya b'igisirikare cya FARDC ndetse n'abandi b'ibindi bisirikare bigiye bitandukanye nka FDNB barangije ikosi ndetse bahita bajyanwa ku mirongo y'urugamba, ndetse Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yiteguye ngo gushora amafaranga menshi mu gisirikare cyiwe kugeza ubwo ngo kizaba igisirikare cya mbere muri Afurika nyuma yo kugaragazwaho cyangwa se nyuma y'uko igisirikare cye cyagaragaye nk'aho ari igisirikare giciriritse ndetse kikagaragara kirukanka ku mirongo y'urugamba. Nagira ngo ibyo murabizi, M23 yari ifite umuvuduko udasanzwe ndetse FARDC yasigaga abasirikare ku rugamba b'Abarundi, hanyuma ikirukanka igakwira imishwaro. Ibyo rero bikagaragara ko igisirikare cya FARDC ari igisirikare giciriritse cyane bitewe n'uko bagaragaraga birukanka. Ariko ibiri kuvugwa noneho bamaze kongererwa umushahara ndetse abamazu yabo barubakishwa baratengamazwa ndetse bakomeza kugenda batezwa imbere ndetse bahabwa n'umushahara mwinshi cyane. Ubu ngubu abasirikare ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se uwo ari we wese urwana ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa ndetse n'indi mitwe ifatanyije barwanya uyu mutwe wa M23, umutwe wa Wazalendo ukomeje kwigamba kwica abasirikare benshi ba M23, abandi bagafatwa n'abasirikare ba FARDC. Bano babirigi baje mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko bakaza mu ibanga rikomeye cyane. Bari kuvuga yuko rwose batanze motivation ikomeye cyane ku gisirikare cya FARDC mu buryo kugenda bigaruriza uduce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye. Amahanga amwe n'amwe yasabye umutwe wa M23 kurekura uduce tumwe na tumwe bamaze kugenda bigarurira, ariko M23 iterera hagati mu ryinyo biza kurangira itabyumvishe, nuko bigaragara nk'aho amahanga yose nayo nta kintu yigeze akora. Igihugu cya Uganda cyamanutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kurenganura ngo abaturage bacyo bishwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi bose bari bakomeje kugenda bicwa. Biri kuvuga yuko iki gihugu cyashize igitutu ku mutwe wa M23, akaba ari nacyo cyateye igihombo gikomeye cyane umutwe wa M23, bikaza kurangira indege M23 yari isigaranye ku mirongo y'urugamba nayo iraswa n'inyeshyamba za Wazalendo zirwana ku ruhande rwa leta ya FARDC. Aba basirikari ba Uganda bakomeje kumanuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bwinshi, ndetse byagiye bitangazwa yuko bivuga yuko igihugu cya Uganda gikomeje kohereza abasirikari benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kubangamira iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse n'amagambo yakomeje avugwa ko igisirikare cya Uganda gifasha umutwe wa M23 byivuye inyuma bikomeye cyane, ndetse ko bagaragaye bavuga ko nabo bari kurwana ku ruhande rwa M23. Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo akomeza avuga ko igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Uganda bakomeje kugenda bagira intandaro mu biri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari kuvugwa M23 yabigiye kwirukanwa mu duce tumwe na tumwe tugiye dutandukanye nyuma y'uko umujyi wa Bukavu wamaze kuba wagotwa bikomeye cyane, ndetse biri kuvuga yuko uyu mujyi wa Bukavu waba
isaha n'isaha wahita wamburwa zino nyeshyamba z'ama makumyabiri na gatatu. Ni ugukomanga bikomeye cyane bikomeje kugenda bigaragara ahantu hamwe na hamwe hagiye hatandukanye nka Warikare ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye M23 yamaze kugenda yigarurira. Biri kuvuga yuko rero M23 noneho by'umwihariko Bukavu noneho yaba izahamburwa byoroshye cyane, kuko ubu ngubu hose hamaze gukabwa ndetse ahandi hamaze kugenda hagarurwa n'abarwana ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa. Aba Barundi bakomeje kumanuka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kugarura umutekano muri iki gihugu ukomeje kuba ikibazo. Bari kuvuga yuko rwose bishimira abasirikari ba FARDC imbaraga bakomeje kubereka ku mirongo y'urugamba, ndetse bakavuga yuko rwose iki gihugu nta kabuza bagomba kucyirukanamo umutwe wa M23 ndetse bakawusiba no ku ikarita y'isi. Ndetse ibingibi bagakomeza babigarukaho bavuga yuko nta kabuza icyo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo azemeza n'ubundi nta kabuza bazahita binjira mu gihugu cy'u Rwanda barasa. Ibingibi rero byakomeje kugenda bigarukwaho cyane na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, avuga ko yuko rwose azashimishwa nuko ari kubona umujyi wa Kigali ari uko uri guterwamo ibisasu ndetse hari kuberamo intambara ikomeye cyane. Wahaye ikaze rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyobora ukanda subscribe ugafungura inzogera ugakanda like ugakora icyo bita share kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bageraho 5 kuri 5.